Welcome to our third day of this year's Eastern Visayas Regional Athletic Association Meet Live here at Arado Covered Court, Arado Palok. This is our game number 9 to be played in the Ormoc City Division and Eastern Samar Division. Evraa. Presenting to you our officiating officials for this match. Para magpapansa ng referee, first referee, Nicky Lopez. Para magpapansa referee, our second referee, Sir Rally Sir Kenneth Lagina. Our line judge 1, Maxwell Alberta. Line judge 2, Sir Alfred Malina. Our table scorer, Mang Apple Bioko. Our point scorer, Sir Christopher Monticelao. Nivino Montoni, yours truly. Good luck. First six, first six. Good luck to both teams. Mag-start na po at era mulay. Thank you for watching, Ma'am Angie. Kukulbaan na ako pagkitikang pala. Ha? Lagi. Sana katangaan ni pala kukulbaan kami ako. Play na, boys. Adi mambi. Adi mambi. On the way naman nila, Cristel. Cristel. On the way na, Ira. On the way na. On the way. Klaro ha. Play, play. Laban, laban. Score all one. Ben, sige na.
Klaro! Two blocks, two blocks. Hey! Score 3-2 in favor of Ormoc. Black. Kalmak, cheer, cheer, cheer. Dakwa pa. Dakwa pa kang kay nakukangka mo. Ito na. Play na, play. Woo! Waray, waray. Black, black. Sus! Time out. Terus bahaya. Score 8-8. Ormoc 8. Samar 2 blocks na lang. Minerva. Mabako dit Ormoc. Mabako talaga may nira power. Klaro layot ah.
atras mo. Score ko ano rayo. 12-4. Bantay na, bantay. Usga pa. Klaro la, klaro. Bantay na, bantay. Usalat kirakuan. Usalat power. Eh. Laban la. Oh, switching. Hey! Sige pa! Kaya siya nga limang kay kuwaran ni siya. Kanang pagbuhan. Pagbuhan ng bilang kalibon. Oo. Ay, di ba? Play laban! Hi Rafa. Agi Rafa dapat adik ka. Manimuting. Pressure di diday. Meron nira power atot bakro nakapak. Set! Ayaw! Play! Insi. 25. Laban! Ato na! Ayaw ka pagagaw! Ano niya upod? Kamu lang kaduwag, hinatod. Iset! Paluag! Paluagad! Iglak! Crossing. Laban! Napot ang power dive. Come on. Para ito napundan. Ito na birth of power dive. Labaw kinapundan? Labaw Ormoc. Ato nga power number 2. Eh! Naputo ilas yung CJ Kuan. Anas. 10-16 in favor of Ormoc. Dire kay first ball man. Set! Ato na! Age! Apa ka? Block! Hey! Nice one! Nadali po ni. Adi po ni pag-abot pala. Inang lang kasi namin mga cheer. Klaro lang ka, klaro lang. Receive na! Good!
Aba! Ato na, balik, balik! Ato na! Man! Bantay, bantay! Ah! Good! Eh! Bogi na pundan! Sir Samar, nakalimot ako. Goal, Sir Samar! De, mapaperde! Beser Magore! Bantay na! Ato na diretso! Bantay na, bantay! Ah! Ramos, focus! Play, play, play! Ito ka po ni. Toy! Nga di Toy! Bantay ha! Kuha! Hinay la! Uy, maninulay nga. Exit tayo na! Second goal pa man na! Pressure didi dahil kay powered Ormoc day. Bantay na, bantay! Ato na, klaro! Man! Running set! Woo! Jim kanina pa! Klaro na ha! Klaro la, play. Hey! 15-18. Ay, tulo. 15-18. Labaw itong Ormoc. Klaro la. Hulog. Ato na. Hapak. Maninulay nga rapa. Sila nagbibilang tayo. Klap. Ha? Bantay. Duhat labaw. Nausa. Laban la! Set! Tunha! Okay lang Ton! Dakuha pa! Ay, no! Bantay na! Usa pa! Hey! This is Chinese.
5 puntos lamang ni Ormoc. Of the very first set of his match. Score guys, 21-16. Ay, 17. Announcing the next game. 21-17. 21-17. Oh, 16? 21-16. In favor of Ormoc. Woo! Laban na laban! Next game is Samar versus Evraa. Please be vigilant. Bantay na! We would like to acknowledge the arrival of our SK Chairman of Barangay Dos, Kinapundan, Sir Maylord Valdemoro. Banday! Jim, nakitinanga! Kawin, Jed! Jade, bantay! Play, bantay! Play! Woo! Out! Bisan mo ako, ore! Klaro lang ha! Bantay, Black! Lasay ka. Hey! Bantay! Tage! Klaro set! Klaro lahat set! Bantay na! 12! Hey! Eh! Ah, marigo. Shoutout kay Ma'am Karen. Bantay na! Okay na, Ramos! Getting the score 23. 23. Oh. Oh, 24. Okay, 24. First set. Winner. Ang winner han first set ko an Ormoc. 25-18. Ano yung normal? Ato na simbahan. Tolo. Tulak ko dito sa gitna. Tara, balikin pa. 25-18. Daugan Ormoc ang first set. Kabalin. Ano ba? Agira pa.